Dobar dan i dobrodošli u drugu epizodu engleskog kroz govorne vježbe. U ovoj ćemo se epizodi ponovno baviti prvim licem prezenta glagola biti, ja sam, i pritom ćemo uvesti neke nove riječi i fraze. No za početak ćemo ponoviti par riječi i struktura od prošlog puta. Ja nisam konobar, ja sam automehaničar. I'm not a waiter, I'm a car mechanic. Mlad sam, ali nisam sretan. A ti? I'm young, but I'm not happy. And you? Jesam li tvoj prijatelj ili nisam? Am I your friend or am I not? Iz se kaže from. From. Hrvatska se kaže Croatia. Croatia. Mađarska se kaže Hungary. Hungary. Ja sam iz Hrvatske. I'm from Croatia. Ja nisam iz Mađarske, ali jesam iz Hrvatske. I'm not from Hungary, but I'm from Croatia. Ja sam medicinska sestra i iz Hrvatske sam. I'm a nurse and I'm from Croatia. Jesam li sretan ili tužan? Am I happy or sad? Njegov se kaže his. His. Njen se kaže her. Her. Otac se kaže father. Father. Majka se kaže mother. Mother. Ja sam njegov otac. I'm his father. Ja sam njena majka i iz Mađarske sam. I'm her mother and I'm from Hungary. Ja sam njegov automehaničar i sretan sam. I'm his car mechanic and I'm happy. Jesam li tvoj otac ili tvoj prijatelj? Am I your father or your friend? Ja sam tvoja majka i tvoja prijateljica. I'm your mother and your friend. Primijetite kako je u engleskom ista riječ za prijatelj i prijateljica. Friend. Ja sam medicinski tehničar i njegov otac. I'm a nurse and his father. Brat se kaže brother. Brother. Pokušajte oponašati izgovor koliko je god to moguće. Sestra se kaže sister. Sister. Ja sam njegov brat, ali nisam oženjen. I'm his brother, but I'm not married. Ja sam njegova sestra i konobarica sam. I'm his sister and I'm a waiter. Opet primijetite kako nema razlike između riječi konobar i konobarica u engleskom. Ja sam njena majka, a nisam njena sestra. I'm her mother and I'm not her sister. Dobro jutro se kaže good morning. Good morning. Morning. Dobar dan se kaže good afternoon. Good afternoon. Afternoon. Dobra večer se kaže good evening. Good
evening, evening. Good morning, good afternoon, good evening. Dobro jutro, ja sam Bob i iz Hrvatske sam. Good morning, I'm Bob and I'm from Croatia. Dobar dan, ja sam vaš konobar. Good afternoon, I'm your waiter. Prisjetite se da ne postoji razlika između ti i vi kojima persiramo nekome iz poštovanja, pa tako ne postoji ni razlika između tvoj i vaš. Dobra večer, ja sam Boris. Iz Mađarske sam i nisam oženjen. Good evening, I'm Boris. I'm from Hungary and I'm not married. Dobar dan, ja sam njegova sestra, nisam njegova majka. Good afternoon, I'm his sister, I'm not his mother. Dobro jutro, ja sam njegov otac, a ne njegov prijatelj. Good morning, I'm his father and not his friend. 20 se kaže 20. 20. 30 se kaže 30. 30. Kad želimo reći koliko imamo godina, upotrebljavamo oblik ja sam, I am, zatim broj i fraza years old. Years old. Na primjer, ja imam 20 godina, I'm 20 years old. Primijetite da se u engleskom ne upotrebljava glagol imati, ja imam, koji nismo ni spominjali dosad, već glagol biti, ja sam, I am. Dobar dan, ja sam John i imam 30 godina. Good afternoon, I'm John and I'm 30 years old. Dobro jutro, ja sam Mary i imam 20 godina. Iz Mađarske sam. Good morning, I'm Mary and I'm 20 years old. I'm from Hungary. Nemam 20 godina, imam 30 godina. I'm not 20 years old, I'm 30 years old. Imam li 20 ili 30 godina? Am I 20 or 30 years old? Dobar dan, ja sam Igor. Njegov sam otac i imam 30 godina. Good afternoon, I'm Igor. I'm his father and I'm 30 years old. Ja sam medicinska sestra i njena majka. I'm a nurse and her mother. Nisam mlada, imam 30 godina, ali iz Hrvatske sam. I'm not young, I'm 30 years old, but I'm from Croatia. Električar se kaže electrician. Electrician. Policajac se kaže police officer. Police officer. Police officer. Ponavljam, oponašajte izgovor koliko je to moguće. Liječnik se kaže doctor. Doctor. Dobro jutro, ja sam vaš liječnik. Good morning, I'm your doctor. Dobra večer, ja sam policajac i oženjen sam. Good evening, I'm a police officer and I'm married. Nisam električar, ja sam medicinski tehničar. I'm not an electrician, I'm a nurse. Mlad sam i imam 20 godina. I'm young and I'm 20 years old. Iz Hrvatske sam i sretan sam. Ili jesam li? I'm from Croatia and I'm happy. Or am I? Nisam njegov brat i nisam električar.
I'm not his brother and I'm not an electrician. Primijetite kako sam rekao I'm not an electrician. An electrician. U prošloj smo lekciji rekli da ispred zanimanja stavljamo a, na primjer a nurse, a car mechanic. Međutim, ukoliko naziv posla započinje samoglasnikom a, e, i, o, u, moramo upotrijebiti oblik n, jer je teško izgovoriti a plus samoglasnik. A electrician. Umjesto toga kažemo an electrician. Dobar dan, ja sam njegova majka. Imam 30 godina. Good afternoon, I'm his mother. I'm 30 years old. Za kraj ćemo kao i prošli put ponoviti riječi, ali ne gramatičke strukture koje smo učili. Opet neće biti glazbice, već ću samo napraviti kratku pauzu prije nego što kažem rješenje. 20. 20. Njegov. His. Električar. Electrician. Liječnik. Doctor. Dobar dan. Good afternoon. Njen. Her. Otac. Father. Brat. Brother. Dobra večer. Good evening. 30. 30. Majka. Mother. Hrvatska. Croatia. Sestra. Sister. Dobro jutro. Good morning. Mađarska. Hungary. Iz. From. Policajac. Police officer. Eto, toliko za danas. Vidimo se u idućoj epizodi. Dotad vježbajte naučeno. Ove lekcije najbolje djeluju ako slušate ne više od jedne epizode dnevno. S tim da istu epizodu možete slušati više puta. Pozdrav!